tasu.lspace.pakto سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pakto څخه واورئ. د روان کال په می میاشت کې 11 ښځې او 21 ماشومان له سوریې څخه استرالیا ته راستانه شول. د هغوی راتګ په رسنیو کې ډېر بحثونه او بیلابیل نظرونه راپارولي دي. The so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2. Such a deeply unpopular thing to say, that those women and children should return to Australia. Don't know what's been given to them. Information has been embedded in their minds. We got no idea. My mother would have said, if you make your bed, you lie in it. Should they all go under de-radicalisation programs? Well, that depends on what it is that we know about them, and quite frankly, we know so very little. دا ښځې او ماشومان چې ځینې وخت د داعش ناوې په نوم یادېږي ویل کېږي له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره تړاو لري. په 2019 کال کې د داعش ډلې له سقوط وروسته هغوی د سوریې په شمال کې د الروز توقیف کمپ کې ساتل کېدل. د بونډای ترهګریز برید وروسته استرالیا ته د هغوی وروستي راتګ د ځینو خلکو اندېښنې راپارولې دي. سیاستوالو او د ټولنې غړو اندېښنه ښودلې چې دا ښځې به په اجباري ډول د تاوتریخجن ډک افراطیت د مخنیوي یا CVE پروګرامونو کې شاملېږي. خو د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنري کریسي باري په وینا د هغوی ماشومان به د CVE پروګرامونو کې شامل شي. د SBS Examines د دې اونۍ خبرونه کې موږ اورو چې CVE څنګه پروګرام دی او په استرالیا کې څنګه کار کوي. It's a matter for states and territories as the experts and the case managers to be able to evaluate who's the best and who's at most need of participating in programs. دا الکساندر ګولډي د کورنیو چارو وزارت د تاوتریخجن افراطیت ضد څانګې مرستیال سکرټر خبرې وي. هغه موږ ته تشریح کوي چې CVE په استرالیا کې څنګه کار کوي. Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities. We're trying to change people's behaviour away from problematic behaviours and activities towards healthier ones. What we tend to do is we work out what an individual needs, whether that's counselling, mental health support, housing, education, employment, and work up an individual plan and then get the individual the supports they need to help them get back on track. So in Australia, that's all done through the National Support and Intervention Program. That's a nationally coordinated and locally delivered program. دا ډول پروګرامونه له 2 څخه تر 3 کلونو پورې دوام کولی شي. Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program, but things can go wrong in somebody's life. And vulnerable people could have things dramatically change in their personal circumstances. That brings them back into a program at a future point as well. هغه کسان چې د CVE پروګرامونو کې شاملېږي ډېری وخت د قانون پلي کوونکو ادارو لخوا د کار ته هڅول کیږي. خو هغوی د مکتب، مور، پلار یا پالونکو لخوا هم ورپېژندل کېدای شي. ځکه د دې پروګرامونو شاوخوا 50% ګډونوال له 24 کلونو کم عمر وي. د CVE فعالیتونو کې ګډون عموما رضاکارانه دی او غوړه پایلې هغه وخت لیدل کېږي چې یو څوک وغواړي په خپل چلند کې بدلون راولي. ګولډي وايي ډېری هغه کسان چې د پروګرامونو ته ورپېژندل کېږي یعنی له 90% زیات ګډون رضایت ښيي. خو که یو څوک د افراطیت له خطر سره مخ وي او نه غواړي په دې پروګرامونو کې برخه واخلي نو څه کېږي؟ When somebody isn't voluntarily engaging with a program, there's a range of mechanisms that state and territory and federal law enforcement can utilise, including control order regimes. But predominantly the programs are voluntary and they work best when they're entered into voluntarily. د استرالیا فدرالي حکومت وايي هغه ښځو او ماشومانو ته چې نوي راستانه شوي دي مرسته یا د بیرته راوستلو ملاتړ نه ورکوي. We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation. دا د ایالتونو او قلمرونو مسؤلیت دی چې د هغوی د ټولنیز بیا ادغام چارې څنګه مدیریت کوي. ګولډي وايي پوهیږي چې له سوریې څخه د دې ډلې راستنېدل د عامه خلکو د دلچسپۍ یوه موضوع ګرځېدلې ده. د CVE پروګرامونو سلاکاره پیټالو هم له دې نظر سره همغږې ده. And it is fair to say the community is concerned
about the potential that these women pose to the risks and safeties of the community on their return. And that's reasonable for a community to feel that way. So I don't think it's helpful to shut the community down or to disengage from that conversation. But I think what's also helpful is to add some perspective to that conversation as well around what are the things that are in place to manage that? What's the reality that they still pose a risk? How do we know that? How could we know that? We don't actually know what risk any of these women currently have. پیټالو د فرنسیسز کنسلټینګ ټریننګ لومړی سلاکاره ده. یا د اداره د تاوتریخوالي څخه ډک افراطیت او ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې کار کوي. هغه همداراز د عدالت او قانون د حاکمیت له نړیوال انسټیټیوټ سره د کارپوهې سلاکارې په توګه کار کړی او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر او د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرامونو نړیواله کارپوهه هم ده. نوموړي مخکې په عراق کې د هغو راستنیدونکو کسانو په اړه کار کړی چې د سوریې په شمال کې د الروج او الهول کمپونو څخه راستانه کېدل. And one of the things we learnt through that process was it didn't matter what ideology you went into the camps with. You really had to assess what ideology you came out of the camps with, because ideology shifts and changes over time. And some people went in not affiliated with Islamic State and came out affiliated. And other people went in affiliated and came out not affiliated. So for us, it's really trying to challenge that mindset that what happened for some of these women a decade ago might still be relevant to how they view the world now. لو وايي دا لومړی ځل نه دی چې له داعش سره د احتمالي تړاو لرونکي استرالیایي ښځې بیرته هیواد ته راستنیږي. It's very political right now, but this is not the first group of returnees that we've had. We've had two previous groups from 2019 and 2022. And, you know, to the majority of the community, they've heard nothing about any of them. The sky hasn't fallen in. The community hasn't become commensurably unsafer as a result of their return. In fact, most people would probably walk past some of those returnees on the street and not even know who they were. So I think it is also to say, let's be responsive to the possibility that there's a risk and a threat, but let's also be understanding that actually we've done this before. د افراطیت په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو له کبله لو وړاندیز کوي چې د قانون پلي کوونکو او حکومتي ادارو ترڅنګ د ټولنې پر بنسټونو ولاړې لارې چارې باید زیاتې شي. It could look like attending appointments with a psychologist. It could look like practical support around housing or employment and education and accessing various parts of those systems. It could look like mentoring, so building relationships with people and being supported to engage more broadly in the community, or conversations with people who might be able to talk through various belief structures a bit more thoroughly. So it's really trying to provide that support to people, because they don't get it anywhere else unless they ring a national security hotline or a police station. And there's a lot of fear with a lot of communities and space around what that might then mean for د SBS Examines دا راپور د اولیویا دی اوریو لخوا جوړ شوی و چې ما سمې شفیقي تاسو ته وړاندې کړ. د نورو معلوماتو لپاره sbs.com.au/SBS Examines څخه لیدنه وکړئ. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.